Mwana zero karowa iwe saka manhu yatoshirika iyi akati mwakarowa Brentford shamwari yakarowa edo akatsemurwa shamwari kurowa 2-0 shiri nozongofa apa timu inenge rowa mwari wangu mpenyu zvibhora mawani pakashata mimbara munombosapota timu ipo ani yangu ndo Liverpool shamwari chingoredi kambodara redi ndoedi musapota Liverpool Liverpool maplayers ese Liverpool moto mageni kuna coach wa jijai kana timu yeze munoto izigeta timu yeze chai bora chai Liverpool hapana na player one yeze ma players ndokudza kuti ningi andapa pakati ningi achidezo akundobora kero ndobora dai timu infinisa ito una player tikupisa pandai ezo ari kupisa ezo ku Liverpool tuna trend ana anopisa ndi Mo Salah tokale scoring machine iyo unozode kuyo tauro ya mukuda mune confidence jo munyasa kete masipoti but ndudze kuti ningi antamba namba yakati ningi antamba namba yakati ningi antamba namba yakati Alisson dikipo wedu ku Liverpool atiti tu ana Van Dijk wedu ma striker ana Konate ma defenders kuya Mohamed Salah aiwa striker pano munoketa aiwa baba aiwa sadiri kamfaro kai sakaro but amba kuvunza yeti munomu Dynamos wewe pane player unoziwa wewe What's going on here? Rabore Jesu ndoziwe saka munongoziwa kunze chete ndo kune bora kasha yo mbona bora rumiro na rume 20 kana 30 kana 50 rumiro wakamira pa TV wanoita zvitiviti wanoone bora kunze kweri muno mwe wakamira pa TV ya mdara makadipa makasara mukuziwa zvinhu zvekunyika dzevamwe uko kurefresh zvemunyika menyu muno mamona kana zvamunoziva bora chino rumbutambo kwenu aiwa wishira mana ifa wewe shamwa unofanira kuziva zvinhu zvemunyika mako muno kwete kuziva zvinhu zvekunyika dzevamwe ndiri muno ndo wishira mana muno ndo wishira joka mana ndo wishe futi ramani bora izika ichaimeka mana mtu kasara bora ndo bora ncheira bora bora